jeste bre ljudi, evo nas ponovo u Serbian Games BL, danas ćemo igrati mini igre. Sa nama je Marko KOFS. Krećemo za 8 sekundi, ajmo bre. Ajde, sad se usredotoči, jesi čuo Bogdane? Čuo? Da ih pobijemo bre. Da, ne želim više slušat ništa, ja ne mogu, ovo tu nije igra za mene, ja nisam danas jeo, jer danas nisam bio na WC-u, to me ne zanima, okej? Jedino što me zanima je da pobjedimo. Moramo da ih pobijemo, inače danas, što kažeš ti, nisam bio u WC-u i nisam jeo, gladan sam. To je to. Trebaš biti gladan i treba ti biti sila. Pazi, dođi vamo. Di, šta je bilo? Zeleni, da padaju. Ne, vrati se nazad. O, dobre. Polako. Šta ćemo sad? Sad ćemo morat nešto iskemijat. Svi napali na crvene bre, šta je ovo? Ne znam, ne vole nas. Boja ljubavi, dođi vamo. Pokaži malo ljubavi. Ne. Gotov je! To. Sad bacit ću mu dole ovo. Idemo na zelene. Ajde. Idemo, beži okolo, ti ga juri sa te strane. Pao sam dole. Ne, gdje si pao? Ubio me. Ja sam njega isto. Nisam. Ne, gdje je zeleni? Jao, samo sam ja ostao, jel tako? Ne. Da, ti si ostao još dvojica. Tak da si sam. Možeš ti to. Pazi samo na plave. Evo, plavi te prate iza, vidiš? A vidim! A gdje je zeleni? Ne daj se Bogdan, ostani. Dobro je. Uspio si. A gdje je zeleni? Zeleni je jedan, zeleni je tamo gore skroz. Ne! Možeš ti. Rasposi se. Rasposi se. Okej, ajmo još jedan meč. Još jedan, moramo još jedan danas. Evo pitaju može slika. Ajde! Može. Aj stani ti pored mene. Ajde. Ja ću smetat tak da oni ne mogu dobiti sliku tebe. A ne, nek stane između. Ultra. Jer on igra za nas, ne on je crveni. Zašto si ti crveni? Alo dečko, prelazi u naš tim. Ko je s nama sad? Da li je moguće da uvek upadnem u tim sa oblakom? Šta je taj oblak? Pa zašto juri je on nas s bre. nama? A? Zašto je on s nama cijelo vrijeme? A mora da je Balkanac bre, mora. Šta to treba značit? Šta to treba značit da je mora biti Balkanac? Zašto ima oblak? Pa drugi ljudi ne smiju imati oblak. Uvek je u našem timu. Pa ne, pa predobro je. Samo on zadnji ostane živ. To mi jedno smeta. Plavi, gotov si! Ne, idem ti. O, dobre. Ubio sam ga. Imaš helta. Imam bre. Dvoje su tamo dole. Evo, žuti je išao napast ove. Ja, pazi, tamo je fight žestok. To napadi. Možemo. To, idemo još ovoga. Dobre! Uspjeli smo. Wow. Au rođače, hoćemo onog na tenane da deremo, polako, ima nas četvorica. To. Yes. Ima cheat neki, by the way. Šta je se desilo? Cheater. Prokleti cheater! Zašto čitaš? A ubijte ga, molim vas, alo oblače, napadni ga. Evo vidio ovo otkud gađa. A ubijte ga bre! A nemoguće. Cheater. Koliko mrzim cheatere, a ti? Ja isto mrzim čitati knjige. Idemo novi meč, šta drugo? Krećemo za 5 sekundi, spremi se Marko da ih pobijemo. Evo ga, čekaj. To! Evo ga. I sad sam iskucao svaku kostu svoju. Jarko, da li je moguće da si to uradio, jesi? Jesam, sad sam spreman. Cijelo vrijeme, spreman. Ja čujem ovako krc, šta je bre ovo? Samo određeni ljudi smiju napraviti u životu. Ko je taj pokret? Da. Inače ja sam to napravio, ja sam to, kako se zove, svi drugi ljudi koji to rade, oni su samo plagijatori. Da. Znaš? Tak da, sad ste čuli originalni dio, znači originalno od mene. To mi je to što treba. To, baci ga. Ne, on je naš. Vidio sam njega da četa cijelo vrijeme. Kako je naš bre? Vidiš da se boji. Sad je gotovo kako te udari. Svi! Ubio me! Ne! A kako bre? Ne, beži! Ja sam htio biti dobar dečko i reći, vidi ovo je naš. Dobar je taj. Ma šta naš bre? I onda me ubije. Vidi ovoga brate u lavi, roni dole. Ne, nije u lavi. Alo! Ispod je. Kako ne vidi čovjek ludak?
A ne, Dobro. dolazi nam čovjek s leđa, ja ga napadam i ovaj ništa, brate, gleda dole u zemlju, brate, boli ga. Pa da, razmišlja o svom životu i koji je njegov sljedeći potez. Ono kao uhvati se za glavu, ostavila me devojka, sve je gotovo. Danas imam toliko zadaće. A dobro, ajmo onda u sljedeći. Šta se događa sad? Zeleni protiv žutih? Zeleni protiv, evo Herobrine igra za njih. To je opasno. Jesi ti sjećaš kad si ti bio Herobrine? Sjećam se u jednom klipu, imao sam onaj glas duboki ono. Nikada nećeš pobjediti! A ovaj kako se zove, stani, koji smo mi više tim bili? Crveni? Ne, Zeleni. zeleni. Pa zeleni će pobjede čovječe. Pa ima i dvoje, valjda bi trebalo biti red. Da pobjede. Red je. Čekaj, udaraju se. Možda. A ne, ništa od ovog tu. Jedan bi samo trebao kopat prema tamo dole da bi mu pusti lavu da mu padne, kužiš? Da, razumem, to je fora u ovoj igri. Da, ali ovdje će se zeznut sad. Jer oba dva nisu fajtera, kužiš, i sad se ne mogu popest gore. A na šta je problem isto? Ovako kad uđu ljudi u istu rupu, problem je jedan od drugog ne može da udara. Pa zato sam rekao, sad su se skroz zeznuli, kužiš. I sad ovaj jedan lik može da ih ubije obojicu. Zato ako se odmakne samo malo, gotovo je. Ali nije, sad se oni tu druže i sad oni razmišljaju tu o svom životu. Inače, kužiš, oni su u vezi, znači ovaj tu, kak se zove, Barten Technology Encandidido, kak se već zove, oni su u vezi. Da. I ovo je prvi, evo ga, uspjeli su napokon, evo. Riješite su svoje probleme i idu dalje. Jel puca po kostima sad? Ne, to mi je miš pao. Evo ga. Ja čujem nešto. Evo ga, sad će ga, gledaj ovo. A, vidi, strategija, gledaj sad ovo, ćao, zdravo. I pao je dole. Jel gotovo? Ne, nije još gotovo. Pa šta samo je da mu ovo? sad baci lavu i to je to. Ovo je maratonska borba, bre. Aj. Mi gledamo druge zapravo kak igraju. I to je to. Mi smo samo danas jednom pobedili, eto. Da. Ne, zapravo smo pobedili svaki, zato što smo htjeli da tako bude. Pa da. Mi smo ono kao fora da bude zanimljivo, ajde malo da gubimo, glupo stalno pobeđujemo, bre. Da, popravo to. Pa da, pa šta mi je to onak da ja cijelo vrijeme igram i pobjeđam, pa nije to, pa nije bit Minecrafta to. Dosadno, bre. Da, bez veze. Alo, pogledaj, ovaj zeleni jedan upao u lavu, brate. Pa da, izgubio sam. Sad će ga ovaj ubiti. Ne, evo ga. Ne može se pomaknuti, pa gledaj ovo. Šta je, gotov? Ne, ovaj žuti će umret sigurno. Gotovo, lava! Kuš, ovaj sad radi prema gore i ima bow and arrow i sad kad ovaj čim izađe ubit će ga. To, pa ovaj upada u lavu. Šta radiš zeleni? Šta radiš? No! Mi smo ti kao komentatori utakmice, gledamo šta drugi radi i komentarićemo. Upravo to, da. A gledaj, šta radi sad ovaj zeleni? Šta je njemu? Umjesto da samo se vrati na onu poziciju na kojoj je bio. On udara u lavu koliko ja vidim, mate. Ne znam šta mu je. Jer zdrav. Hoćemo pobedu, bre! Ček, sad ćeš ti vidjeti ovo. Sad ćeš ti vidjeti. Ja bi njega htio gurnut. Ja bi njemu htio blok uzeti. Ali gotov je ovaj žuti. Gledaj ovo, brate, otpada ostravo polako. Da. Vidi ga. Vidi ovo sad. Evo, ovaj žuti je dole. Ide, ispod njega ide, vidiš? Gotov je, Ali to je to praktički, gotovo je. Zeleni su pobjedili. A izmakni se malo, da vidiš kako lepo djeluje ovo ostrovo, sad ovako lava ovo, Vidi fakat. Nikad ovaj jedan, evo ga, žuti pada. Gotov je. I pobjedili smo! Tako je, bre! A ovaj posle njega! Da, ne, pobjedili su oni. Kako, bre, kako je moguće? Može letit haker. Ne, ovo je neki bug, prvo je pao žuti, bre. Evo, ja sam zelenist. Yes. Super, idemo na sljedeću partiju. Yes. Čekaj, samo da uzmem fightera. Yes, okej. Jesi li? Jesam, sve sam riješio. Za kraj moramo pobedu. Može, ajde, ja sam za. Dogovoreno. Imaš ugovor, potpisao sam ti ga sve riješeno. Ajde da se rukujemo mačevima. Evo, čekaj da te zažvalim. Sad je legalno. Ja samo jurim devojke, nemoj tako. Ej, nemoj tako. Ja samo... Pazi, crveni te napada. Dobro, zaštitio sam te.
Čekaj, ubij ga. Ajmo, juri ga. Pa ovo ide kroz lavu, bre. Pa šta je ovo s cheaterima? Pa šta je ovo? Svaki prate nas. Mineplex je okupiran čiterima, brate. Svi nešto čitaju knjige. Šta je ovo? Pa ne, pa vidi ovo. Danas je to u modi, bre. U modi. Čitati knjige. Ja gledam samo filmove. Čekaj, ali kako ćemo sad? Sad se moramo nekak skrpati ili nešto. Čekaj. Jer Aha. ne mremo, kužiš. Fakat ne mremo, jer čita. Pa da. Jedino što možemo ga ubit, jer ne postoje oni čitevi za health. E, da. Ali treba Da. nas mnogo. A možda da ih pustimo, da se malo ovak sakrijemo. Da budemo sa našima, kužiš, da Aha. nas bude što više na okupu, pa onda, ako nas neko napadne da ga ubijemo što prije. Okej, šta to ja čujem? Šta čuješ? Ko si to Oblak. bije gore? O, bije se, fakat! Aha? Čekaj, sad ćete vi to. Ovaj stoji u mom bloku, pa E, daj! dođi! Aha. To. Imamo ga. Opa. Imamo ih. E, dođite vamo! Ti! Vidiš crvenog? A to je ovaj cheater. Hoćemo da skočimo kod njega, a nećemo, čiter, beži od njega. Tu su dva ova žuta. Ne znam šta ćemo sad. Ali je problem ako penješ se uzbrdo, znaš, teško Da, ali vidi ovo, vidi sad taktiku, vidi smo mi. Opa, gotovi su! Su gotovi? Si Da. ubio? Super! Nisam ja, nego ovaj lik. pokušao na auto popust. Zar si od mene očekivao da ih pobijem, pa ubio ih neki drugi lik, bre. Očekujem više od tebe, Bogdane, očekujem više. Stani, nas ima troje, crvenih troje, jedan plavi. Ne, dvoje ih ima. Eto, plavo gubi, yes! Jesmo li? Pazi sad da ne skoči na tebe. Pazi. Znaš ti vi to. Najjači smo, bre, moramo za kraj. iza nas, crveni. Čepaj ga! Ubi ga, yes! Tako je, bre! Uspjeli smo, okej, i sada je postao plavi. A di je plavi? Nema ga nigde. Čekaj samo, ja se moram healat. Ali ti i ja Ajmo smo sad. ostali na kraju, Da. Pogledaj gdje je plavi, vidiš li? Di je? Ovdje, kopaj! Evo ga! Vidiš ga? Bacimo lavu, Lavu! O, otišao, ovo je cheater. Da li je čiter? Je. Vidiš da je praktički leti onak ne ide. A bio bi mrtav sad ovdje, brate. Znaš šta, skupljaj ti što više blokova. Evo ga, tu je, iza nas, iza tebe, brzo, Dobre! Yes! Eto ti ugovora. A koliko smo dobri igrači, znači ni čiteri nam ne mogu ništa, bre. Ne mogu. Wow, ovo mi se svidlo. Da završimo ovdje epizodu zato što je mnogo dobro, nećemo da Može. kvarimo ovo. Da, definitivno. Može. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, hvala vam što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo uskoro. Ćao! Pozdrav!